ingene bubaha minisitiri wa finance bagenda bunamye hari umusoda baza kumukubitira isaruti kandi abashikiragaje bose ga je ndazi neza ko minisitiri wa finance bakira bari bazi ko cyagigiga ari kwabo muri bijaza baragwenda kwatsaya ngo ndagukataya wenda guhayanzwe reka ndayibe bazomfunga imyaka 10 hanyuma sohotse agacaca kujya ya mahera tuyaranje ntazaturyane natwe tugurisha ivyiwe tubigurishe reka amategeko nose twe tuyakora kugira hashwe neza ugaca tuvuga tuti uwo tuzofata ivyo miliyoni tumwaka imiliyoni 50 ati ntazofise tuca tugurisha inzu yiwe je ndibuka ndi ministre de l'intérieur ari mu Tanzania igituri kandi 2007 miliyoni 30 zari nyinshi baka ngiye kuraba nsanga yashaka ndamusinyira dossier yagira yiwe igihugu imiliyoni 250 ndavuga nti je ngiye gupfunga ubunyene société civile ubu ntimuzo denosa leta to denosa abononye twese ensemble hayima tubahana turondera ibihano. Yesi reka twongere tubane namwe tubifurize ibihe byiza mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Reka tubane namwe rero nanone nk'ibisanzwe kuri aya manywa ya tariki ya 10 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Shuti bavandimwe reka tubane namwe muri byinshi bikomeje kugenda bitangazwa ni mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, ni mu gihugu cy'u Burundi. Turi buza kugenda twibanda tureba ngo bihagaze bite cyangwa se ku masaha nk'aya ngaya amakuru agezweho cyangwa se ibikomeje kugenda bivugwa nibihe. Nibara ryacitse umurizo, ni ibibazo bikomeye cyane bikomeje kugenda bigwirira bamwe mu barwanashyaka ba CNDD-FDD barimo n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Varisto Ndayishimiye. Biravugwa yuko rero bamwe mu bayobozi bakomeye cyane muri iri shyaka rya CNDD-FDD barimo umugabo bita Reverien Ndikuriyo usanzwe ari umunyamabanga mukuru muri iri shyaka, byamaze kugenda bitangazwa yuko ku itariki 25 z'uku kwezi agomba gutanga imihoho muri iri ishyaka rya politike, ndetse akaba azatanga ikibanza muri iri shyaka kikaba ryakiyamamariza kuyoborwa n'undi munyepolitike ushobora kuza kumusimbura. Ibi ngibi bibaye nyuma yuko hari ugukomana cyangwa se hari kutumvikana gukomeye cyane gukomeje kugenda kurangwa hagati y'aba bagabo babiri, yaba Reverien Ndikuriyo ndetse na Perezida Varisto Ndayishimiye, kubwo kuba bivugwa yuko uyu mugabo Reverien Ndikuriyo yamaze kugenda yigarura popularité y'abaturage ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Isaha n'isaha mushobora kuza kugenda mwumva ibyemezo bitandukanye bishobora kuza kugenda bimufatirwa. Nanone kandi turagaruka ku yandi makuru avuga yuko mu biro bya Perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Burundi ibintu bitoroshye habe na gatoya, hamaze kugenda hacikamo ibice bibiri, ishyaka cyangwa se abashyigikiye uyu mugabo Ndikuriyo n'abandi bashyigikiye Perezida Varisto Ndayishimiye. Ariko ubwoba ni bwose ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi nyuma y'ubwoba yuko ashobora kuza kwamburwa ikirungo cya gatatu cyo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tureba ku ngabo z'abarundi zikomeje kwiyongera mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu bice bya Bibogobogo, Mikarati, Mikenke ndetse n'ibice byo muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko muri teritwari ya Fizi ndetse na Baraka, aho bivugwa yuko bongeye gushinga ibirindiro bishyashya. Twirwaneho yamaze kugenda isohora itangazo igaragaza yuko igiye kugenda ihangana n'aba basirikari b'u Burundi bakomeje kugenda biyongera muri biriya bice. Nyuma yuko umugabo bita Prime Niyongabo, umugabo mukuru w'ingabo z'u Burundi, afashe icyemezo gikomeye cyane, nyuma yuko kandi mu minsi yashize byagaragaga yuko we na Perezida Varisto Ndayishimiye batari kumvikana hamwe ku kijyanye no gusubiza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo. Kera kabaye Reverien Ndikuriyo yamaze kugenda atora umwungirije ndetse akaba n'umujyanama wiwe yitwa Brigadier General Diomedi. Uyu nguyu niwe wamaze kugenda ayobora izi ngabo z'u Burundi azijyana ku butaka bw'igihugu cya Kongo, by'umwihariko kugira ngo bajye guhangana na M23. Turaza kugenda tureba uburyo bihagaze nanone, by'umwihariko mu banyepolitike batandukanye barimo Agatorwasa, barimo umugore w'umutambukanyi cyangwa se umutambukanyi w'umuhisi Petero Nkurunziza, aho bivugwa yuko nyamuneka ugufatanya kw'aba babiri gushobora kuzasiga akantu gakomeye cyane, ndetse bigasiga Perezida Varisto Ndayishimiye usanzwe ayobora iki gihugu cy'u Burundi atakaje popularité ndetse n'icyizere mu baturage. Turaza kugenda tugaruka mu makuru menshi agiye atandukanye, tuze kugaruka ku byaje gutangazwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bikomoka ku kubijyanye no kuba uwo bita Alain Ndikumana usanzwe ari umushikiranganje ujejwe imari n'ubutunzi hano kuri ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi, yamaze kugenda atangaza amakuru akomeye cyane. Ni Perezida Neva wahagurukiye iki kibazo gikomeye cyane, ngira ngo nkuko mwabibonye muri video twatangije iyi nkuru, mwabibonye neza yuko Perezida Neva yisatumiza inama y'ikitaraganya kugira ngo ahe gasopo abakomeje kugenda batera ubwoba uyu mugabo mu by'ukuri wa
wagaragaje ko hari ibifi binini muri CNDD-FDD byaba biri kumwaka igiturire. Andi makuru kandi mudukundire tuza kugenda tureba ibikomeje kugenda bivugwa ku mugabo bita Bunyoni, Ayo Guillaume Bunyoni, nyuma y'ifungwa rye rikomeye cyane ndetse ritagiye rinavugwaho na benshi, aho bivugwa yuko ngo General Bunyoni mu gihe Perezida Neva atari gufata icyemezo cyo kumufunga, Bunyoni yari bukorane n'igihugu cy'u Rwanda nk'uko uruhande rw'abadide bakomeza kugenda babigaragaza. By'umwihariko abasirikare b'abarundi bagiye muri Somalia, abandi bakajya mu butumwa bwa gisirikare mu gihugu cya Kongo, ariko izi saha benshi bakaba bakomeje kugenda batabona imishahara yabo, abandi ibiziga by'abasirikare biguye hirya no hino aho bagiye kugarura amahoro, bakaba bategerezwa imiryango yabo ngo bongere bashyingurwe. Ikindi kandi bakaba batabona ibyo bakwiye nk'abasirikare ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse na murare presidentiel babona. Ibi byose nibyo bigenda bituma bagumuka, ndetse Reverien Ndukuriyo nako uyu mugabo Prime Niyongabo nk'umugabo uhorana nabo mu buzima bwe bwa buri munsi, mu byukuri akaba ari we ugenda amenya amakuru. Ibyo yabikoza Perezida Neva akagenda mu byukuri atabyumva neza. Aha rero biragaragaza yuko ariho akasamutwe karimo karagenda kabera, aho bivugwa yuko umugabo bita Diomaye Ndegeya usanzwe ari umujyanama wa Prime Niyongabo, biravuga yuko ari ushobora kuza kumusimbura ku mwanya w'umugaba mukuru w'ingabo. Uyu mugabo mu byukuri nanone kandi uwo bita Ildefonse Habarurema, uyu nguyu yasanzwe akurikiye cyangwa se hagarariye ubutasi bw'igihugu cy'u Burundi CNL, niwe uvugwa yuko mu byukuri we n'uyu mugabo Diomaye Ndegeya ufite ipeti rya Brigadier General niwe bashobora kuza guhabwa umwanya wo kuyobora intwazangabo z'iki gihugu cy'u Burundi. Murabyumva neza yuko rero umugabo bita Prime Niyongabo, umugabo bita Ndikuriyo bamaze kugenda bagumuka, ariko nanone bikavuga yuko mu gihe umugabo bita Ndikuriyo n'umugabo bita Prime Niyongabo ari abagabo babitse amabanga ya Perezida Neva, mu gihe baba bagiye muri opposition cyangwa se mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi, cyangwa se abagiye kuba abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Neva gutakaza cyangwa se kubura mu byukuri ubufatanye n'aba bagabo, bigaragara yuko ari akaga gakomeye cyane kaba kagiye kugwirira uyu mukuru w'igihugu, ndetse bikagaragara yuko byaba bitazigera byoroha. Turaza kugenda tugaruka ku bagabo barimo Emmanuel Haringanji ufite ipeti rya Brigadier General muri iki gisirikare cy'u Burundi, aho bivuga yuko ari we usa naho ugiye gukomeza gufatanya n'uyu mugabo tubabwiye hejuru Diomede Ndegeya. Ibi rero mu byukuri bikagaragaza yuko Perezida Neva yamaze kwikuraho rwose abagabo barimo Prime Niyongabo ndetse na Ndikuriyo muri gahunda ze z'ubuyobozi, yamaze kugenda asa naho abashyira ku ruhande, nubwo bwose bakomeza kugenda bagaragaza yuko bashaka kuzarohora cyangwa se kuzafasha abarundi kwikuraho ingoyi y'ubutegetsi bubi. Andi makuru turi buza kugenda turambura, turaza kugenda tujya mu biro bya Perezida w'igihugu cy'u Burundi Ntare Rushatsi, tubabwire ngo bihagaze bite. Naho ntago ibintu byoroshye habe na gatoya muri Ntare Rushatsi, umuriro uraka mu ibanga rikomeye cyane, ni imikwabo ikomeye cyane, aho bivugwa yuko benshi mu bakozi bakora muri iyi ngoro ya Perezida hari abakomeza kugenda bagaragaza yuko bashyigikiye Perezida Neva, cyane yuko benshi bari muri iri shyaka rya CNDD-FDD, ariko abandi nabo ni inshuti ndetse n'inkoramutima z'uyu mugabo Reverien Ndikuriyo, aho bivugwa yuko ubu Perezida Neva inshuti za Ndikuriyo aho ziva zikagera akomeza kugenda azishakisha. Izi nshuti za Reverien Ndikuriyo Perezida Neva agaragaza yuko baba bafite umugambi umwe. Murabizi neza yuko umwe mu batambukanyi ba Petero cyangwa se wahoze ari umudamu wa nyakwigendera umuhisi Perezida Petero Nkurunziza wahoze ayobora iki gihugu cy'u Burundi, uyu mudamu rero we yakomeje kugenda agaragaza yuko doctrine za Perezida Evaristo Ndayishimiye n'imiyoborere atabyumva, ni nako gusaba abaturage b'iki gihugu cy'u Burundi yuko bakigaragambye kugira ngo bamagane ubutegetsi bubi bwa Perezida Evaristo Ndayishimiye. Ariko bikavuga yuko uyu mudamu nubwo bwose atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Neva, ni inshuti y'akadasohoka ya Reverien Ndikuriyo, ni inshuti y'akadasohoka ya Prime Niyongabo, kuko n'ubundi aba banyepolitike basanzwe barakoranye n'umugabo we cyangwa se n'uwahoze ari umugabo we ariwe Petero Nkurunziza. N'uyu Perezida Neva murabizi neza ko yarasanzwe akuriye cyangwa se ari mu nzego nkuru za gisirikare hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse akaba ari n'inshuti y'akadasohoka ya Perezida Nkurunziza. Ariko izi saha bikavuga yuko ariwe urimo uragenda agaragara mu bugambanyi bw'igihugu, by'umwihariko harimo no kuba ashinzwa kuba igisirikare cy'igihugu yaramaze kugenda agihindura cyane, agihindurira gahunda. Intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko intambara M23 ihanganyemo n'ubutegetsi bwa Kinshasa, benshi baravuga yuko mumwe mu bantu
iyi ntambara ishobora kuza gusiga ubutegetsi bwe buhungabanye ndetse anatakaje igikundiro mu baturage, harimo n'uyu muperezida w'igihugu cy'u Burundi benshi bavuga yuko atazongera no guhabwa umwanya wo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi kuri manda ye ya gatatu. Abavuga yuko rero haba harimo haragenda hategurwa kudeta, benshi baravuga bati nta mezi make yasigaye n'ubundi kugira ngo aya matora abe, tureke perezida Neva n'umwaka umwe asigaje akuyobora, twebwe tuzakora amahitamo abereye abarundi. Ariko benshi nanone bafite impungenge yuko aha muri iki gihugu cy'u Burundi hashobora kuzaduka imvururu zitewe n'amatora, cyangwa se n'ibizaba byavuye mu matora bitazigera byumvikanaho n'abantu bamwe na bamwe. Nshuti bavandimwe, ngira ngo turaza kugenda tureba mu gisirikare cy'u Burundi, turebe deployment zikomeje kugenda zumvikana cyangwa se zigaragara mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, ndetse turebe uyu mugabo usanzwe ayobora batayo cyangwa se ariwe mugaba mukuru ushinzwe bataliyani z'iki gihugu cy'u Burundi, yitwa Zenobe Niyonzima. Uyu nguyu Brigadier General Zenobe Niyonzima ni umwe mu basirikare mu by'ukuri bagaragaza yuko nabo badashyigikiye doctrine azuye mugabo Prime Niyongabo ushaka kwigumura ku mukuru w'igihugu. Benshi bakavuga bati n'ubundi uyu mugabo Prime Niyongabo nawe ubuzima bwe bushobora kuzarangira nk'ubwa uyu mugabo Adolphe Nshimiyimana wari ufite ipeti rya Lieutenant General hano muri iki gisirikare cy'u Burundi, cyangwa se ubuzima bwe bukaba bwasoza nk'ubwa Godefroid Niyombare wagerageje gukora kudeta umwaka 2015, ariko nyamureka we akagerageza guhunga igihugu, nubwo bwose mugenzi we Adolphe Nshimiyimana bitigeze bimuhira, we yaje kwicwa n'ubutegetsi bw'iki gisirikare cy'u Burundi. Aha rero bikagaragaza yuko mu gihe Prime Niyongabo yakomeza uyu muyorongo wa opposition wo kutumva ibyo perezida Neva avuga, cyangwa se wo kudashyira mu bikorwa ibyo umukuru w'igihugu ategetse, ibi ngibi nyamuneka bizahita biba akaga gakomeye cyane. Ndetse benshi baravuga yuko umugabo bita Ndikuriyo ndetse n'umugabo Prime Niyongabo ari abagabo bagomba kwicara bakarya bari menge, kuko isaha n'isaha ibintu byabahindukana. Perezida Neva niwe ufite inkota icyaye yo kuyobora igihugu cy'u Burundi, mu gihe rero yaba agiye kubona agiye kuvangirwa, biragaragara yuko agomba kwifashisha ibyo itegeko nshinga rimutegeka kugira ngo akomeze ayobore iki gihugu cy'abavandimwe babashinga ntahe. Indi ntambara ikomeye cyane iri muri biro politike by'umwihariko ariko ishinzwe ikijyanye n'ubukungu, aho umugabo bita nka Arendi Kumana, Dr Arendi Kumana usanzwe ari umushikiranganje ushinzwe cyangwa se uzijejwe kuyobora igisata kijyanye n'ubukungu, ubwo yatakaga yuko mu by'ukuri yaba arimo arashaka kugirirwa nabi. Amakuru yaje kujya hagaragara yuko mu by'ukuri iyi dossier yaba irimo umugabo bita Prime Niyongabo ndetse na Reverien Ndikuriyo. Perezida Neva rero biravuga yuko yahagurukiye guhangana n'ibi bifi binini bisanzwe biri muri CNDD FDD, nubwo bwose uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi we agaragaza yuko mu by'ukuri nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko. Benshi mu badede baramushinza kukuba umutungo w'igihugu umwe awukoresha atabahaye, nyuma yuko hari amahoteli akomeye cyane akomeje kubakwa i Bujumbura ari muri UPI ye cyangwa se ari mu mazina ye, n'ibindi bikorwa bitandukanye bivuga yuko mu gihe uyu mukuru w'igihugu azaba atakiyobora iki gihugu cy'u Burundi nk'uko bigaragara yuko icyizere cye ndetse n'urukundo afitiwe n'abaturage rwakomeje kugenda rukatuka, uyu mugabo noneho yazifashisha uwo mutungo yaba yaragiye abona kugira ngo abashe kuba yabaho, by'umwihariko atari muri opposition politique. Ikindi kandi Perezida Neva afite ubwoba bw'uko ari busige umugabo nka Reverien Ndikuriyo na Prime Niyongabo muri iki gihugu aribo bafite inkoni y'ubuyobozi, mu gihe we azaba atakarijwe icyizere n'abaturage. Ibi rero Perezida Neva yabireba akabibura, akahita avuga ati nyamuneka nanjye ndakora ibishoboka byose nk'umuyobozi, ndakora kwiserukira mu matora y'ibihumbi 2027. Tuza kugenda tureba ku basirikare nanone bivuga yuko bakomeje gutoroka igisirikare cy'u Burundi, aho bivuga yuko bamwe bamaze kugenda bagera mu gihugu cya Canada, abandi Dubai. Amakuru rero aragaragaza yuko aba basirikare bari gushakira ibyangombwa imwe mu miryango yabo isanzwe. Bivugwa yuko abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bamwe na bamwe bakomeje kugenda bahunga igihugu, ari nako imiryango yabo bagenda bayishyira mu kaga, kuko amakuru twakira nuko inzego z'ubutasi za CNR zikuriwe n'uwo bita Ildefonse Habarurima nyamuneka zamaze kugenda zegera imiryango y'abo basirikare bagiye baturuka igihugu, aho bivugwa yuko iyi miryango n'abatambukanyi bayo basa naho abacungishijwe ijisho. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo, tuza gukubitira kwa Denise Bucu mu nkuru nziza, turebe amakuru akomeje kugenda avugwayo, aho bivugwa yuko nyamuneka uyu nguyu yaba
yaragiye ategura imyigaragambyo mu gihugu cyose by'umwihariko kugira ngo yamagane ibikorwa bikorwa na Perezida Evaristo Ndayishimiye, aho mu minsi ishize aherutse kumwandagaza agaragaza yuko mu by'ukuri ngo waba utari muzima ngo uyobore abaturage bazima. Ibyo ni ibyaje kugenda bitangazwa n'uyu mudamu mutambukanyi Petero Nkurunziza utumva imiyoborere ya CNDD-FDD by'umwihariko Perezida Evaristo Ndayishimiye. Ibi rero bikaba byamaze kugenda bituma Perezida Evaristo Ndayishimiye aca agasuzuguro mu bagabo bagera kuri batatu, aho bivugwa yuko uwo bita Prime Niyongabo yamaze kugenda ahabwa gasopo ya nyuma. Sibyo kandi umugabo bita Reverien Ndukuriyo nawe ibintu bikomeje kugenda bisa naho bimubana isosi. Ananone kandi abagabo barimo Barufyiri n'abandi bagiye batandukanye bagaragaza kunenga politike y'igihugu cya Neva, nyamuneka abo bose bakomeje kugenda bivugwa yuko ubuzima bwabo bwaba buri mu kaga. Turaza kugenda tureba umugabo Alain Guillaume Bunyoni uri muragirizwa yuko ngo igihugu cy'u Rwanda ngo cyaba gishyigikiye ifungurwa ry'umugabo cyangwa se itorokeshwa ryiwe, nyuma yuko ngo u Rwanda rwari gushyira muri tageti uyu Alain Guillaume Bunyoni ngari we ube watorwa cyangwa se ashyirwe ku butegetsi, nyuma yuko ubutegetsi bwa Perezida Evaristo Ndayishimiye bwaba bwamaze kugenda abuvaho. Bikavuga yuko rero bimwe mu bihano bikomeye cyane uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yagiye atanga ni amakuru y'ubutasi yagiye ahabwa na CNL avuga yuko uyu mugabo Alain Guillaume Bunyoni ngo yarimo arakorana n'abanzi b'igihugu cy'u Burundi, ndetse ngo yari haburaga gato ngo nawe asohoka igihugu ajye kuba nka General Niyombare yifatanye na Reditabara baze bagabe ibitero ku gihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tureba ibyari byo hamwe n'andi makuru agiye atandukanye. Inshuti bavandimwe, reka tubasabe muze kudukora subscribe, mudukande like, share ibiganiro byacu mu by'ukuri bikomeze kugenda bibanezeza aho muherereye hose. Nibyo rero ka dutangira amakuru yacu mu bagumyabanga ba CNDD-FDD. Ubu biravugwa yuko Reverien Ndukuriyo na Perezida Evaristo Ndayishimiye bari kurebana ayingwe, nyuma yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda agaragaza yuko uyu Reverien Ndukuriyo yaba afite umugambi wo kumunyegeza cyangwa se kumuhirika ku butegetsi, by'umwihariko yaba binyuze mu buryo bwa kudeta cyangwa se kuzaba umwe mu bazahangana nawe mu matora ateganyijwe mu mwaka wa 2027. Bikavuga yuko abaturage b'igihugu cy'u Burundi bo bamaze kugenda mu by'ukuri abatakariza icyizere umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evaristo Ndayishimiye, bakagaragaza yuko uyu mugabo Reverien Ndukuriyo ari incabwenge ndetse afite n'amasomo menshi yize, ndetse akaba ari n'inararibonye muri politike y'igihugu cy'u Burundi, cyane cyane yuko yakitinze nk'umusenateri aba umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD imyaka iri hejuru y'10. Ibyo rero ni bimwe mu bikomeza kugenda bigaragaza abaturage yuko uyu mugabo yahabwa umwanya wo kuyobora iki gihugu. Undi mugabo bita Agathon Rwasa nawe arimo aragenda ashyirwa mu majwi yuko ashobora kuba yahabwa icyizere cyo ko yaba yayobora iki gihugu, ariko nyamuneka ishyaka rye rya politike rikaba rigaragaza yuko mu by'ukuri nta mbaraga rifite. Ni ishyaka rya Iprona mu bihe bitandukanye ryakomeje kugenda rihangana na CNDD-FDD, ariko abadede bo biragaragara yuko mu gihe batanga umukandida perezida bishimiye kandi bashaka, n'ubundi CNDD-FDD igomba kongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Amakuru rero agakomeza kugenda avuga yuko ibi byose ari bimwe mu bikomeje kugenda biteza akaga gakomeye cyane ku banyagihugu, ndetse n'umwuka utari mwiza ukomeje kugenda waduka mu banyepolitike, bikaba bishobora kuza guteza impagarara ndetse n'intugunda mu baturage b'iki gihugu cy'u Burundi bategereje amatsiko bagomba kwitabira umwaka wa 2027. Ibibazo rero byo mu gihugu imbere cy'u Burundi nibyo bikomeje kugenda bituma benshi mu bayobozi bahagurukira rimwe bagateza imvururu, ndetse bakanerekana yuko ubutegetsi bwa Neva batabushaka, nyuma yuko ikibazo cy'ibitoro gikomeje kuba ikibazo. Ikindi kandi cyamaze kugenda agisembura abaturage b'abakomba Barundi ni impamvu z'uko hari abasirikare benshi bagiye bagwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, ubwo uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeza kugenda yagirizwa gusenya intwazangabo az'iki gihugu cy'u Burundi. Ndetse mu bihe bitandukanye Denise Bucumu Nkurunziza we yakomeje kugenda agaragaza yuko igisirikare cy'u Burundi kigomba kuba cyarokorwa mu gihe umukuru w'igihugu ngo yaba arimo aragenda agishyira mu mpanga. Sibyo kandi hari ibindi bibazo bikomeje kugenda bigaragara, ibibazo birimo ruswa, igiturire ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye birimo biragenda biba. Murabizi neza umugabo wita Alain Kumana ubwo aherutse kugenda atangariza Neva yuko bamwe mu bifi binini byo muri CNDD-FDD ndetse no mu gisirikare bakomeje kugenda bamutera ubwoba yuko bashobora kuzamuhitanira ubuzima, nyuma yuko yabimye igiturire ndetse yanze no
no gukorana nabo kuko ku itariki 25 z'uku kwezi agomba gutanga imihoho muri iri ishyaka rya politike, ndetse akaba azatanga ikibanza muri iri shyaka kikaba ryakiyamamariza kuyoborwa n'undi munyepolitike ushobora kuza kumusimbura. Ibi ngibi bibaye nyuma yuko hari ugukomanayo cyangwa se hari ukutumvikana gukomeye cyane gukomeje kugenda kurangwa hagati y'aba bagabo babiri, yaba Reverien Ndikuriyo ndetse na Perezida Evaristo Ndayishimiye, kubwo kuba bivugwa yuko uyu mugabo Reverien Ndikuriyo yamaze kugenda yigarurira popularite y'abaturage ara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Isaha n'isaha mushobora kuza kugenda mwumva ibyemezo bitandukanye bishobora kuza kugenda bimufatirwa. Nanone kandi turagaruka ku yandi makuru avuga yuko mu biro bya Perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Burundi ibintu bitoroshye habe na gatoya hamaze kugenda hacikamo ibice bibiri, ishyaka cyangwa se abashyigikiye uyu mugabo Ndikuriyo n'abandi bashyigikiye Perezida Evaristo Ndayishimiye. Ariko ubwoba ni bwose ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi nyuma y'ubwoba yuko ashobora kuza kwamburwa ikirungo cya gatatu cyo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tureba ku ngabo z'abarundi zikomeje kwiyongera mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu bice bya Bibogobogo, Mikarati, Mikenke ndetse n'ibice byo muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko muri teritwari ya Fizi ndetse na Baraka, aho bivugwa yuko bongeye gushinga ibirindiro bishyashya. Twirwaneho yamaze kugenda isohora itangazo igaragaza yuko igiye kugenda ihangana n'aba basirikari b'u Burundi bakomeje kugenda biyongera muri biriya bice. Nyuma yuko umugabo bita Prime Niyongabo, umugabo mukuru w'ingabo z'u Burundi, afashe icyemezo gikomeye cyane, nyuma yuko kandi mu minsi yashize byagaragaga yuko we na Perezida Evaristo Ndayishimiye batari kumvikana hamwe ku kijyanye no gusubiza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo. Kera kabaye Reverien Ndikuriyo yamaze kugenda atora umwungirije ndetse akaba n'umujyanama wiwe yitwa Brigadier General Diomedi. Uyu nguyu niwe wamaze kugenda ayobora izi ngabo z'u Burundi azijyana ku butaka bw'igihugu cya Kongo, by'umwihariko kugira ngo bajye guhangana na M23. Turaza kugenda tureba uburyo bihagaze nanone, by'umwihariko mu banyepolitike batandukanye barimo Agatorwasa, barimo umugore w'umutambukanyi cyangwa se umutambukanyi w'umuhisi Petero Nkurunziza, aho bivugwa yuko nyamuneka